Kei te komeme rānei te whanaungatanga I Wainganui I te hāhi rātana me te rōpū reipa. Koera te pātai kua toko ake, whai muri ho I te whakapuakitanga mai o te whakapai, ka rea reipa I te aro ki ngā hia o te hāhi e pāna ki te rārangi ingoa o reipa. He take whakahoha ki ētahi mema o te hāhi, engari kaua mo te katoa. Of course not, and it's ongoing and enduring. I think personally it's more relevant today than it ever was. I mean, our people aren't silly. They can see what's going on out there in terms of the political volatility. Ko Peke Mason te hunaunga a te prehetini o te hāhi rātana. Ko ia hoki tētahi o ngā kaitono e toru kai te whai I ngā tūru Māori mo te rōpū reipa. Ko Reno Tiri Kātene mo te taitonga, Rawa ko Lui Te Kani mo te Waiariki. Our objective is to win the seats back for Labour. That has always been our primary objective, and that will always be our primary objective. Where we come on the list is neither here nor there with us. E whitu te kaumārima tau te hononga I Wainganui I a rātana me reipa. Heoi, kai te whakahe tēnei minita mā tāmua ki ngā hua o taua hononga mo te hāhi. The Labour Ratana Alliance probably died long ago, but our faith kept us in there. Gosh, yes, it sounds very profound, but at the end of the day, it is the opinion of one person, and that, people are entitled to have their opinion about things. Hei tā te hea mana o te hāhi a Wakapāma, kai te pakari tonu ngā herenga I Wainganui I a rātau me reipa. A nā te tangata kotahi anake ngā kōrero whakahe. Hei ngā rā whakatānei ka wānanga hia tēnei take ki tā rātau hui ātau. Jasmine Pearson, Te Karere.